ere mwalimu musio so mbisengo Mungu akubariki sana na ngai yakuthandasie na andu monthe menza ku record mathi kwa mbisengo ena ngonene no longi ni Jawabu Studio wote ni watu wangu Basile. Wamekuwa wangu kabisa nyini nimendete nimekuwa kwa studio sondela na isila nonete me treat ando nesa ono tena utena wasa musio maka usove se wasa maka utrain the same na Fengu Studio ungeta wa Wambua eva asaika yani ni wengi tu na producers nasio generally methana ngonene ya kumisa mwini ukama nondo aini mastwangule ya studio a producers maili tonengwa ndaia producer yoyote wasakwa mundu ena ka studio kanini ona aku anengwa ndaia tuenda aguti na nai but makatuonya wase bala siulika producers nina mu celebrate mwe balamu yeah ni monetenda ya nyinyi no mwisi yes. Bisengo Basile Fegu ni monetenda ya pio na wengine wote ala tuakomana na ala tutakomana na ala tueteleta na ku studio so tutasiesi in the name of Jesus nizo mukatu treat nesa amen yeah itwabika 44 bebeka 44 ninalika maisha ma 44 na nikakaa pale na naona nauma paje ningu shift no kenesa lakini la 1944 na ina wathi wa ipo njia Bwana sema usiogope ipo njia wathi sini wana inie wese thandu mekula mu Tanzania ni waba pedha pena kacheni lakini wese thia kacheni no bado tu ni kwa area tu hapa karibu tu si kila mahali but after na the ipo njia yaete some improvement katika maisha makwa but yet kazi ya Eric ikakuwa imefungwa sana kazi imefungwa so nedhani katika ninyi the breadwinner bado na mtoto ndo hapo kuye uruma na vinge wa numba ngekala like akambingwa ya numba akavinga na like 2 days akavingwa twamumande ambesa twamunenga but ile twaendie 44 maisha makito wase twavingwa numba ingi ile story ya kuvingwa numba ingi nakalakana niona kwa muongo ikakuwa wase but ndia Kongo na Eric the option la waena yanundu akudhani alikuwa amepitia changamoto pe bandu mundu ume ukwatia wani thina ukise kwithia ni wona yukibitikino ukinuka ukamba so option la idhia wa AV waena yo ambiye undungu ababo okite na nitwa uruma nitoka twekalale na thaia twekalata twase ubanga na all of a sudden wese thia bado ntwase ukabala wako wengi option aliniambia sasa wewe utaenda ushagu ukakae huko. Ulo ushagu I'm telling you. Na kuisa izu wa maini awadi wa mea ipo njia. Nina mea ipo njia lakini ipo njia suyu yetete thina pio nonda kwithawa ona ndie kalicha. Kwanza usuwa ukiate kolao wa 44 I very tough. Abinga mumo no kwithia ona ndendo kuona within area enda pio. But njao satondo yeah. Imwavingiwa nyumba 44 yeah mwi uruma mwakilasia mwavingiwa yeah mkua accommodate ni my cousins kuya kuthena mundu utona ku hotel atu na imwenda ile twa kiateka nda kwenda umona kwina mamele monie otei wa mundu muka nina kanaka na mambe uyate mambia utakuja tukusaidie kulala na makula no Mungu amewina ithe yitu bado matu ya your husband atafute mahali ataenda kulala so my brother nonda kwithwa kwa yeye utuku wesethia na ikali no maloka kuwasukuma na ndisioka nikakuta mlango imefungwa gate ya mlango yangu ya nyumba imefungwa so my Eric hakukuwa ndivingiwa town ile na kuni yetha hivi town na ndena kindonesa kukwata na mwiye ni manda ujirani ula wakwa atukomia that night na yeye akaenda kulala kwa brother yake kule nukuona so tulilala tukiwa separate but the next option ilikuwa ni moja kwa moja mpaka wapi na ushago Kalama yeah mise mundu akumaluka nyumba ya otherwise kumai yeah
Dekia wanzio lasi ya kanisa with a way just normal person kana kio mwongo na ile actually na ndia kuite mwana ngo yambe bonundu ti tola wa umalo kitosi okete ilikuwa tu hivyo as simple as that na ndibiko una tusikuma twakwa ibulili tumusema kweli ya vumo mmono aikukwa rahisi twakomie kwa mamosu Madam Jen Ebalawe. Sijui kama ulihama 44 ama ulienda wapi, lakini Mungu akubariki mweko pia. Na Mungu akumbuke hata watoto wako. Nundu namba yake la najaribia haikuenda through. Ndiye sika nendi yako but ni asia nika take my time nirudi pale nikaona kama nitampata huyo mama. Nundu akwitha the following tulikaa hapo like 2 days nundu akwitha tuamanda transport ya kuthi ona kala manya hii issue. So wakati Eric alijaribu juu chini akapata fare tunaweza henda home. Ni uambie we ekala kwa brother wake na mimi sasa niende home. Watoto wake waanzane twalika ingale nena kana kwa. Na tukaenda moja kwa moja mpaka Kalama. Ni mwathi mwikite cha. Tulienda na zile nguo tulikuwa tunazo. Ile mwaindi kudosa tulikuwa na hizo nguo. Pa time mwingi. Tuenda na hizo. Na twakwa tangali. Twathi mpaka Kalama nyumbani Ushago. Tukakaa pale mami atopokea. Na nusu kwitha wena musi. Baitu alatu ikala Nairobi. Kama hauna nyumba enda ukajenge hata kama ni room moja tu itakusaidia. Pe vandu maisha mabika ukalika na bala waumie, ukalika na kwenu, ukaza ningwe nukakola kwinya wakila wizanga yanake. It was that tough. Lakini you were there option yani were there no witikilie kwinuka musi. Nitaenda sikuwa na option. Kunda kiwu. Oh my goodness. Okay. Shabik. Tuna mundu kuitwa Zipporah Eric. Netha ni watu join tafadhali. Zipporah Eric ni mwini wa mbathisi ya gospel. Na numwendete mwenye. Nienda muthi katika YouTube channel yake kenda wese kuidia ni mwelo ila mbathisi yake. Tafadhali subscribe. Leave a comment. That is the only support utonyo support how you. Muthi katika YouTube channel yake subscribe. Kusubscribe ni free. No murich katika social media accounts. Facebook, Instagram, Twitter, kila bandu TikTok, Zipporah Eric. Na ito no mutukwate katika social media accounts ito sionde. Twitter wa EKAI TUNEENE. Na umonde tuinena nyana Zipporah Eric. Tafadhali. Edha ni ndi woka onandu tafadhali edha ni ndi watu join onandu kaungame ikalande. Osa kivela ikalande. Trewa. Neno na kwe ni exclusive nundu wewe ando Zipporah wa share story. Kwa umundu wa kitumi mwana shabiki. Sure. Karibuni sana. Zipporah. Wasavinya. Wasavinya. Uwa bika musi. Nina bika Kalama. Ndukuwete kindu. Nina kana peke yake. Nina kana na kasimu ondu maluka. Tuko hivyo. Na sinu siondetu atia katika room. Mundu nikuoneka athambukite andu makona tawisilite maisha tambarale. Lakini pe miaka mundu tona kuisila ukesethia nina isengai etha alienda kuthima asisi kindu kila nguonenga nutono subia na onenga kindu ki nutona kwitha gutona kwa accommodate mundu ungi nutona shiana mundu ungi ukamuthutha no kamwe katika savali ya chalo nikiiche etune ona ndukareto kongo na tukaishi ila tuenditwe Kalama tukakaa pale na ikakuwa si alikuwa tusiokea Zipporah Eric waendie wasiokie kwa mwaniki na hakuna mtu mmoja hiva ona lama bakubi kwa kuisi akwithia kumbe lawe na mathina ndu ni mautia pe mundu wangu ni asimo kangula Zipporah Eric unaendelea aje na ulienda wapi lakini la sioka si ndugu Zipporah Eric aliachana na Eric na ako kwao
but ndiao satundu mine kaka kalama kabisa nene kalile kalama for so many years nambo kutungetina bani yeah mwenye usu wapikie nandu according to imagination siya kwa hii yeah niona itawabikie kalama mwendo wa saa nyanya izu ni imagination yakwa isuwa yaite yeah ukuitwa mwana nikuita kana na simu nena kana na simu mwethia asima Eric twamethie bau ndiabika sana nanunda kwithwa ngaila sienda kwa Eric ilo tumita maratu sita wake kumba tu na wai utona ku connect wai nume banoni bike Machakos na nabi kama Machakos ndi connecting mpaka tu yende kinoi so out of harakati ni sia kwetela sana na Machakos tuetelete ngali yuswe nundu nila ya around moja tu ambapo mpaka uongoje injae ndo ikakudrop so twabikia around 5 kuituka tukanga ngengi so tukatoka na tukaenda na mami atupokeanesa ena reaction yake ili hata nuisi already simu ni wakwatite ni wayako ni aya kwatite simu ndo akwitha mami kwa mami na tata nandu well up si watu wamefinyika sana wisi akwithia nila misi wendha ukethwa na wabika we umana ndu mioka indo wethe ukasomba kwa masoba ngiti wa sitting nundo na remember na kombea na kwitu pala na umite kwitu twe sitting itu twekala maintenance ukona lakini nyina atwabu na ndiye nakala kibela cha soba set nye noni anda usume well up kwa nona sina tajiri tu na kombea na kwitu ithie pala mamu yu ekayu oyu tumuseobe ise muse kwake pala twekala ithi twe na sitting pe kitikivunza kwa my mom chicho tekala ta sitting kwitu so nyila na nje kalama newe na atwa katika family well up na nabika na newe na benda mami niwezo so bya Mombasa obite we they very smart newe na nje aki newe na nje muno nazia hata fadhali ningekuja kukaa huku vile nimesumbukia Nairobi hivyo tu newe na kwenda mami ambokea nesa ibi na yutatanda hivyo thukuma huko Nairobi ateo yue musi so my mami ambokea nesa na ambia ni wiwite thinondu pethi we bena thina wingi bite na wore amo nundu wa our lives na kana kaka yini twabiubi we ni kibeti kiu enda mami no na rutie newe na koneka banene muno na mami enda no na rutie atungamia na atiambia ya na mami ni watu ni wandeye na ambiubisa waona mundu wese mundu na 3 months ndetha kwatite bina wa kwika mundu withi ambado wenda kubiubiwa mami ni wambiubisi ambiubisa na kana kau na no samwi kalama kuitha su hata makuweni kalama na kalama ni hata ni Nairobi actually ni kondu kwina climate kisione na kwisiema na kwimetemesio so nyina ambia kuwa na enjoy na ambia forget maisha maba ma Nairobi but mami la na abikia anebokea ambia kethe wanu kwenda kuthikuina ingi ndabasenga utia wanakanaka ukasemba kaina noko kamusi na uo twambise kwekani na mami ndikolwa it was tough for me ndo kwitha nitumia mao kuthi nikanango sengali kuenzi yani niite tokundu ta kitwi ningathi kitwi na nisio kange back kalama it was tough mbakeza kumbia wona kwa atuka muno komela pala wendete chathi uko kwacha nundo kwithwa balangu kakumia kuthimu se distance ni mbali na kwa ni ngoma na kwa ni nakana ndimwe ni ngwiku na mwe ni ngwiku nditina mina chathi kiu nitakuja hata kama ni saa ngapi mpaka nifike nyumbani nundu kana kuka kwa nikatite ni komanza hata na ndipika mwenye ndithi amewela kana keno sowe mwanga yata iwe ndano inyo mwana thayo gaina hata iwe muno we Shabik situ kana kesi ya elo ilimaitu EKAI TUNEENE umundi katika studio tuina Zipporah Eric na ena story nye story hizo nandia mewe ni mwiyo umundi bono ni exclusive alama tetha mese Zipporah
ala mona washainete kwithia mesia slay queen mundi ni mumanya Zipporah kwoliku no tuende tafadhali comment katika comment section ikenda wise kwithia nywa kule mundu kuitwa Zipporah Eric Mokulio umwatiba ya katika social media handles Zipporah Eric kila bandu usio kingi utwatiba ya EKAI TUNEENE kila bandu katika YouTube, Instagram, Twitter, Facebook Twitter wa EKAI TUNEENE. Sure, Now Zipporah kwesi utwikata wasi ukailobi kwaendangi yata weso withi lobi ingi ila nekalile bau Eric ni waekalile kwa brother wake na ndahaikala nthi ni wekalile akimantha undu tona kwika na aendena kumantha undu kwika ningaini wa mutethisi akwatawia ni wamanthie single room, another single room na ambia katika single room ila ni kwatie ni wani na otone ndo no mwako monditi wina kana nikenda koki kusomea ba ilobi akulwa ni mami witu nukuwa tuna kuungamia kana ka koki kaende na masomo ilobi Eric asebi na atunenga twekalile like twaminie like twekalile for twekalile 1 year na atutokito mina mwako usuyu yuko that uko kwa tolongi wethe yetu akwata bina na pia nyinenda nga ina na kwata kindo nethie maisha mosha gumetha mema sio sometimes nunda kwithena na kwata kindo na ina no kanga nenga mami kindo okila ekuwa siendo bau but ndeya nundu awathi na kini wanda basekiwa akambia ndukaeke kuia kindo nundu wa mbesa cia kula ukaenda ukarecord so out of kuia kila na ijie ndiuma musinya na ina kindo again kwitha na matumizi maingi ma mbesa muno so na head kwitha nina mbesa ona nduka Nairobi wesithani ona kaindo nina kumuko so tukakuja tukaendelea mami aturuhusu na atu yani mewaruhusu sasa ende Nairobi nikenda pia na ke mwano atwike no oke akasoma nundu ndai aisa kuthika school so Erika ambia tuthi Nairobi tusiokengi na twa get back to Nairobi na toka Nairobi so it was 2016 theithela niwe nokie Nairobi na namba kutunge tina kukulia tele after Eric oka kwa tawi yai na nyumbani ya bingi we aendie aiva nyumba ikenda kwa temeyo ambie ashungulikila nyumba yena unda kwithwa pesindu ila twatiete nyumba na we kala muno ni sio sawa so aivie nyumba isu nundu wako ne wasimwake wa vitu chama tukumana nitukekata nitukabingwa nyumba su na tutule na toyosa siendo mami ni watembwi nundu wa mwana wake mami ni watembwi ongelele mwana wake kana nyumba iva ikabingwa for the sake of ithie nundu tina ngwa ingi tutona kwikia nundu kwitha musendu itha wona ngwa lakini witha ngwilanzi ombingi si Nairobi mami ni wachangiye atume Eric mbesa na another friend of ours omunana ulatwa watungamia harusi atu support nikana twakilia bilila ya nombela twatito nayo na twabingwa nyumba Erika kachukua vitu ila saa mbingi asieno chamusi twatiwa na siendo nini Nairobi na sasa tuka whether tuna ni shoti twaendie kwambia ainenga na sio kama si whether ainenga ni musi ndo kutata na ngwa mbingi tutona kwekia akazitumana tukaletewa nitwe kalile musi muno alafu ila twatwikene tukusoka Nairobi twakwata a single room baba hivi akasema tutakuwa tunakaa pale tuena mwetu bado no twi manage kwikala bau na kwa namwe ni ready kwikala bau na tukakaa pale okidura 44 ndita na lounge nuka ku lounge wathi wa ipo njia watu hawajui meona kile tukashainite pyo meona kile tuketa nie cha thisi ukekiuke andomoke lounge yake nundu nyela naambia kwikati naambia kumanda friends nuke lounge wathi wa ipo njia angalau ni sikani kwa hata kindu ni manage na ngakuni ando aini manda yanga kula muno kamuya utakuja tu na 1000 nye yukumelani ya nene siku nene nandu ngamwani anda we mweni wanda ya utakuja na kile utapata nitashukuru
na wenga yenguza ndo mayuka na mbesa ndieka ipo njia no kina kuna lojia ipo njia na watu walikuwa wanaona niko so well up but naumeta katika single room na nae happy na nae mudhambu kupyo but awangejua umeta Githurai 44 na naumeta katika toka Mathare atujai change kanisa ndia change kanisa kuma noka Nairobi na ndi AIC sionthe na kumelana atowe AIC upendo Mathare niko bado hata hapo ndo madhambao yangu na ibona amanie kana madhambao walanga unandethisye no kilelapo ono munthi nibo numiasya nthembo kila wachuma onena ndi uthi kanisa ngeya mchungaji hiyo ndo sadaka yangu ni Mathare hata sasa hivi story sweet story mwe no story inspiring na anyway ngai museo ngai ni mweke ku na hiyo mwoka ilobi toka ilobi twambanya friends twameta toka twa lauji andu moka maseke betyairi kiginasyo kie nanye no misya ndo kuthane nisa nesa kibarane na iri na by the way na kumena na ntie kalama ona ndia isa kukwata ni mutu wa kulidikana kana mundu enda ukithecha aseimake makuweni hata si kwenda ngaiula wetu si kwenda nilikuwa tu Kalama na niko tu hapo lakini wewe ndiye mwandu measia iwekie walisema nilienda huko tu kwa kwetu but na say it is well na sio kama asenzi kilobi na no meisia na naambia kwina wathisu ipo njia na twa ulauji na naamina ku ulauji wathi ipo njia nikaendelea kuuza hizo CDs by then twatesa CDs na nakwata ila numio shagu na noka naambi na ulauji the video ninakwatie breakthrough it was nakwatie breakthrough yainene muno after wathisu na ulecha mabisa ipo njia na wathisu ni wandu mama niene huo ipo njia wa organize lounge na wathi wa kwata nini moka momseme taziana nina kwatie lounge ngai nundetha by the way katika lounge yakwa ona ndi lounge kalaka ikambe kambe no kona kwatie mbesa nini like 150,000 ipo njia na kwatie 200,000 ipo njia so you can imagine munule umetoshagu na oka kwatengili maneli wakuna pictures uona ngaiba energy kinene muno so the 200,000 twe manage nasyo na niso sia imbesa sia kwa sia mbeila sia imbingi pyu lakini nura kuthana na yona makwani ta mundu mundu nuko bakinu nikanda waile kingi na tunga nitokiotelwa ni like 100,000 na itono to manage ta family na tukawa hivyo na tona ngai na natialwa nikindo no the record another album so kuma 2015 yesu ya ipo njia nenenga duration ya 2 years nikenda nuka kwina kikamba wathi ula wasasa etela koko kwa ngai kwina vinya na vikabo ila na ikale the 2 years nundu na enengete duration ya 2 years ni wona okie kwina wathi wa etela koko kwa ngai after na uma ipo njia nenda nuke ni ngai nuke ni bundisi andu pena bata wakutha na tunda ya kwetela ila tuile thayoyo pena bata wakwasya onethwa mundu momi tata ningwetela mpaka ngai yese kumbeke achama onethwa andu menyo la mukuona wina muwisi mekutethia makama kutethia etela koko kwake kwange nikwisi autambuka nenda ni bundisi andu tuithe nele bunda itunda ya kwetela nundu na imagine kuma 2012 na yinoka kubika katika ipo njia 2015 na 2017 ni wonoka kulecha etela koko kwa ngai nenda ni bundisi somo nime pala pe kwetela pena wone ko monene pala pena kwetela pena kusongwa mboya nanye nona ngai anzungia mboya ila na inie ipo njia suyu andu moka mani supporti na andu mesa kwasa pena mu Tanzania ukwitwa Zipporah Eric winete wathi wa ipo njia ikakuwa hivyo na naambia ole katika radios siano ngeita ngakula sandu ngasya mundu no mbite aka interview na wethe ani ngulong kwenda kuisa kwa na mikutano menene muno nina longia na mboya syakwa ninenda kuisa kuona ndieka crusades na sindu nene but I thank God nunda kwitha ila na amina nie na ipo njia ni wona okie na kona wathi waetawa etela kwa ngai it was 2017 na wathi usu waete kibathokanyo munene thayo ni wako
na kwatie mpesa siatelemya wanda wonde besa sioka kuka sioka kuka ivinda yaetela koko kwa Ngai na koko kwa Ngai kwatambuka na kwatambuka ona juu no kutambukite. Yes, mashabiki wetu Omonde katika studios tuna Zipporah Eric yes. Zipi nyeni mwita Zipi Zipporah Eric na Zipporah Eric wano atukunite yani atunete tu story to somuno by then mwitha okwa mitokeni tukwitha tushare visa imwe ya mundu kwitwa Zipporah Eric vinda ila ya miakela ikenda wese kwithia ni mwamanya tofauti wese kwithia ni muona bala Ngai umete mundu kwitwa Zipporah Eric ula waitha sieketheka yes na balo muviketi exactly wow nikinene jui woka wetekeleka pio ni wathiosu wa etela kwa Ngai niyo yandikile katika ukamba uonde na ndu wesietha no kila kona etela wone koko kwa Ngai undu kwivinya kwisioka netina wona kwatambuka koko kwa Ngai kwatambuka. By the way ni wonetie mwana sa Steven Kasolo ivinda yuni wone wa etop by 10 wethe nenda umukethia koko kwake na gira sana na tamani ya umukethia sana. By the way Kasolo Ngai nakutethia they are shine azete kana kaile shine kaile kana kama ketwa Chantel. By the way kana ukaile kuona my daughter sana usika yani sasieli wona bwana nini tumesongo. By the way ile tumesongo shine wake abwana my Chantel na twazi Ngai nakutethia Steven Kasolo pala we Ngai naende na kutanda endabe mwana asa wambikie kithito katika kuthukuma Ngai atakulela ni Steven Kasolo nela na muneni sina muya mono uko kambikia wasya o wathini wako waetela kikamba kwa mbisengo mwana usunda ambu makoko ndambu macha ambiye zipinta kuja na imagine na ndiamo nenga kintu imagine Msela kuja unisaidie kidogo. Steven Kasolo wa athi ukwikia wasya ila wa mwiti okea kwikia wasya da kuitia kendo na mwiye mwana asa uka na mwana usunda ambite kendo ndimbesa ndona kwa asya ndona kukile unkasya mbesa ini zona nenge mwana asa usu apana na ngo ya kutethia na undu Kasolo waungamie watethia Zipporah Eric mwambikia wasusu aku etela ona sosiana siaku ikalilikanwa ni mundu isitwa ni akiliso Yesu amen nunda kwitha newie akwata ngo yakwa na kulia natanya ndona kwika mwana aso ukwatitiso well up ndina mbesa imbingu ndona kwasya ni ndona kumu appreciate lakini Ngai ni wongamie mwanane na mwana aso si wandethisi wambithia uiona picha yake Yehova na nilikuwa mdogo bado kamwili ilikuwa dogo tu na oka ambikia wasi usu na ikawa vizuri na wathi usu umbona abuni na Kasolo na ni watu miendelika ukamba nani Msela msanii Msela tusaidie kidogo hapa. So Omonde tuende na mundu wita Zipporah Eric Zipporah Eric ni mweni waitu katika studios na tuende nesa nundu tukunite maundu nesa na mundu kwitwa Zipporah Eric so mundu kwitwa Zipporah Eric iwa manyiko kambani na wasumbuo kambani pio baka waka maine ya wathi weta wa nywele zako na nywele zako na mimi oyu nywele zako niona ni last year ni nywele zako ni la one of my tracks ila we were single songs okay then wathi umwe lakini udecide ye kuthi uko na wathi umwe na
after numa etela kwa ngai nalikile katika media nethiwe ngai anenga favor ya kulika katika ukamba na ukamba mama na Zipporah Eric na ukamba mama na Zipporah Eric ndiaike hapo na alika ukamba kabisa ara na ina wathi ungi wita wa Kabilo Kathime kauni kwa kati etela Kabilo kauti kwa wazazi hawa wati no songa so shabiki waitu wewe Zipporah utina ekata songa nga vanini kendo ise kwithia maundu maende enesa. So katika mbathisi ya kusiombe wathi wala wa kuetie katika industry wala watumio manyika pio ni etela wathi also wa etela ni watumia ntimandika nundu wa it was my first album na andu mamienda lakini ila nokie na ina Kabilo Kathime it was more fire yu Kabilo ni yana atumia ntimandika nesa Zipporah Eric Zipporah Eric Kabilo Kathime ni yana atumie andu maimantha Kabilo Kathime ni yana aseiye Kabilo Kathime na ina aseiye mbathi mbingithi na mbathi nana sionthe ciatwika hit songs nunda kwitha Kabilo Kathime no kwithia ni bo pena wathi tu ni bo pena nienda wikale na kwa mwa Yesu nguthukume no bebe wathi ukasani maundu onthe ni matonyeka kwa ngai nduka kwengo mwendwa lulumila mwikio ni nundu kino kikombe no kiuvita wathi swa kikombe bado wiva isu ni wathi wendete kila bandu katika Saturdays even let's say Saturdays mbingi siaso mekia kwimboka kwimboka kwi musale mwingi omonde okai tutembue kwi savati na mananzenga muthoko ivo kwa wingi ai mukimo musandi na vilau kalivu tutembue wana kai wenda tika pilau I love pilau no miendete muno nendete pilau na tumatunda yes nendete pilau yeah mashabiki tuena mundu kwitwa Zipporah Eric bano na no twende yonesa tafadhali ndineza kuona comments cia mashabiki kama mundu kwitwa Zipporah Eric tafadhali mashabiki comments yo kebaya mukuliti mundu kwitwa Zipporah Eric mokulio tukwitha tuusungia mokulio menyu o kwa mituki ebinda itebasa Puma ba utwathiba katika Kabilo Kathime twe kamba thisu ni nokie cia like cia the all of us yonde no bebe wathula wathi tu wa masia kinze kini cha masia ai wesunga nundu wa chao ni sunga nundu wa Yesu wathula tumekite katika cia the binge pio wathi tu katika album ya Kabilo Kathime ni baba kuita mathisi wonde pio so katika album ya Kabilo ya tumambathisi wonde trade sithikila bandu sithikia ni kila mundu pai mundu naina utaina nanye natongianga imuvya nundu akwithwa tibi na wakwa tikwithwa kana ninye ni nanesa tikwithwa kana ni na wasa musio lakini no kondo amataimasa naina wathisu wa Kabilo the album yini wanokie na bicha toka twakomana na corona yoka twekalande corona yoka waisethia endha wendu ikasite ona ndukaenda aciathini na corona ya tubingia ni wanaambia kosa mwelekeo wa one song ngakuna wathi umwe ngecha ni wana okienecha wathi umwe wa it shall be well wa corona ibinda thiu na numa katika corona no kana ina wathi wito wa mundu ambao mundu ambao ni mundu pandu bala batoneka yani bandu bala boneka hata batauma kindu ni bona ise no nesi okwate siitwa wathi suna wiki katika album we single na umabuno kanekia nywele zitamea na uma katika nywele zitamea no kawathi laungi wa latest wetu wa kukwamuka ni zamu ya kukwamuka wathi uko kuya kana katika pala uilie ndukendewe ni kwikalaba uilie lakini endewe ni kusonga nambe endewe ni kwasia maisha ama kubini wakasumbane ka nina meania na nibinda yakwa ni amuye nisonge nambe na wa mwakuma ngone uye mu ya Yesu naomba nisaidie otondu tisinesa kizakayo la wenda kuona Yesu aise nilisa mutiniu na ingona Yesu na ni waamoni so naenda kuyandu katika kukwamuka song nizamu yako ukwamuke wewe mwenyewe waamue
utakwamuka mahali popote umekwama kethiwa nuchumbite mundu eka kwikala stare ukasya wende na umusia isi withia bulilwe ni mundu ungi so ni mundu ungi no yasya ninive niwe kilitu kala nikwate na kuni wanangie time so nizamu ya kukwamuka pala pondo kwamite amwana kwasya nizamu yangu nitoke pale na ngai no kutega so no kana lecha wathi so kukwamuka na mina wathi so kukwamuka no kanetha na birthday Erika andilikana birthday na ino na kwa mokundu so Erika ambia nundu akwitha nubitita mundu maingi na twithana kuna numbo mesi teta kiveti na nenga kwa sindu mingi na vimwe ndaika nienda ku surprise so akamwa akaniambia nitafuta ma friends na amandia keki na oka ambia twithi tukashereke twinaku na tweta friends na out of that na inasobe wathi wako wa birthday naya andu wako mwia thoche anyanya makwa mwia thoche ku ukaitutana nieva mwe na mathoche katika my first birthday nundu akwithiwa it was my first birthday kumila na asiwenye ndiazo vya cake purposely nundu wa birthday it was my first birthday nundu akwithiwa birthday ilingi sithia wa kuumitaani nila wiwaita nasindie katika etela ninasindie trophy ya the best song Eastern Song of the Year katika Kigma Awards na kwata trophy na kwata trophy twali twatila keki na twashie twina andu angi ala twasinda na namo twasiopia cake na twametila twatila keki kuona ni ushindo langu ati ku isu ya purpose nundu acha trophy but nyikumela na asiwe ndia sherekea birthday kula tu ya nietu ya na tuisika kwitha kuko tukutila wa keki so Erika ambia now man that muthenya waku ungamia invitation sio ndhe tuitukatile keki na tuisania na nyanya na uone woku na edhiwe nie kwanza namionie twakumania huko uno mitandao ni na we it was big ina inene na tuka twasherekea Erika yangu ndithia soda twalikana tuonie muno ndiza mweza nda mese yuni ndungi nuna ne kisi kila kina yegere chambe Yabikitu ndo akisi watafadhali diwa katika comment section wezekidhia ni watu tabia na mgule ndio one kanisa talata na birthday ambe wana wezeka nebi na harusi ndako kisi wayo so shy nundu wayo mwana neka mwana neka na kanini eyiwe angethia takiti oketha nyakuna kuya nukona Shabiki hivi ndio bila dushia clips ya wedding kenda kukwithia imwana mundu kwa Zipporah Eric bau muthenya wa wedding yake anyway ana alikita ulipisha during my birthday alilipisha anguye ready na mwa wewe wite ninatangulikana ndio sijazoea kwa sababu sisi ni wale wa kitambo kidogo uketha tu yazoea maisha asema oyo ndo ma digital kwa matana lifestyles kale muno uketha message live uketha we mmethima kwa hata nite tiwo na ithi kunyemia sijazoea hiyo nikiwa na Eric sisi ni wale wa ndiye senombe ndeta hii tunatembea tu pole pole ndengu ya kibeti Eric hapendi hivyo yani kama tukwenda twende tu na ndio story vingi yeah. Wow. Kuma bo wakawalika politics. Walika politics. Hai? Oh my goodness. Wewe unaone kio muno katika politics. Yes. Ikuwa wae vitu na sai kana ichawe kana ndi ichao. Unaumanize kwa politics. We. Nina mandhia siama. By the aduima kunende yina alonda via okay no we have some comments like they were few say like hey Zipporah ni wenti kwina na nduma siasa na we there no walk o kakiteka kumo bandu but kayathi muno lakini kindu kila kimwe nisi ngai ni wetha esengo ya mundu
ngai no siasa ngo ya mundu na kindu ki mundu kwika ki intention yake ni chao na kitio mamba out of the Kavilu song na utabia niyo atuma ndimamba na nduma mama kuweni na mama kuweni as well ni wa makuweni ni yani ya makuweni na ni membisi kabisa ni wa makuweni na ni yani ya una nisi kila mutongwe wonthe the kifudha kibwana lo na ibo they are my friends na mama nie ndina wathi wa ipunjia kula naendete kwina ndi kwina kondo na komana nake ukiseda ni mambesi lakini mambesi ndai katika ndi umalokite muno mona ni kamundu kanini ukisethia mayukona mayona kana no niso mathengia muno that lakini twakithana sana only remember the first greeting that nakethiwe nikivutha kibwana I think I have that photo ni nake tu angethise na koko kwake na ambia kelitu ikiabiti hivyo tu na andosuma makuweni they know me ni membesi na membesi tane mwetu wa mwaniki kuku so andu ama Kavilu kathime ni umanensie kwenda mana ula winita Kavilu kathime no kwa sababu hawakuwa anajua na Kavilu kathime methi yani Zipporah Eric na kwa nwasimu na it was official na request wanathi uma meet na tuweka agreement kindu kitheu kita na makulio kindu kita na question kindu ndekwisa kukilangalike kwasya sijalipa nilia huku na pana it was kindu chai kisio muno chai kivange na netwa na nane ngwa respect yakwa na mambia ni tu kutambwa ata mwini wa gospel we ready kwina wathio na nundu akwithwa nyemwene na family yako yetu isene nete mwana bala Eric na ambia wina talent langai ukunengete Biblia itu ya kinengo chako kiko bingu ya miana ya kwika maundu manene na Eric nundu wako thani tuina family netu wazite ambia so longest unaenda unaimba wimbo wako na unapea watu wenyewe wendo kaine wathi usu au tusi mtu yoyote endo kaine wathi Eric anenga go ahead na mote twithani twangirite na mo na kila na manengira mo ni embathi syakwa mewe ndo no deliver the best na mani amini tukagree na wao na ukanipea kazi na kwenye nosa uyatawea ndo akwa na kwa njao kailobi kutheka na ndukunyi kana kuiloela mabati na kulia baby na ndai ndo kuna simone mundu na sa yuni ngumbidi nunga meta mundu muka na nese baby na nako manza onapate mundu utono nenga kindu nela na vingi wa mbaba mundu andete asilingi na sa it's my time kini kinengo chakwa na waseni wakwa na ninangwata nionzio muno na ngai na nengu thinga ina na ndiye kutusi mundu na nikaenda nikaimba hiyo wimbo na nami na story na nakwata kila nakwatie ndethe family yakwa ndendo ndungi so onolono kila ese kukila tokunena we and my family twende nesa tuyatukathesia omuinena yes shabi kitu twende na mundu kwitwa Zipporah Eric twende na mundu kwitwa Zipporah Eric na maundu maende enesa so shabik maito etha nindi by the way uta wakomana na itu no utwatie kwa katika social media accounts twingibete kwingi baku weekend aweze kwithia ni watu follow na ni wa follow mundu kwitwa Zipporah Eric so shabik situ twendo thika break banini alafu tuoka tuitha tuusongia mokulio mama shabik so tafadhali etha vya na mokulio maku ukwiwa kwendo kule mundu kwitwa Zipporah Eric tafadhali make sure ni wa mukulio kana ni watu andikia mukulio bala ikienda wise kwithia ni wa masungia okwa uliku so mwathimike muno see you shortly. Yes, shabik omunde ni mwe ikinene nondo tuina mundu kwitwa Zipporah Eric katika studio si EKAI TUNEENE na Zipporah Eric atunengete ka story kake very inspiring so tafadhali ena nindi wa komana na ito bano tuwate wala katika social media accounts wate mundu kwitwa Zipporah Eric baya katika social media accounts eta wa Zipporah Eric na ito baya Twitter wa EKAI TUNEENE kwa tunena ni mamwe tumuone kuona no maundu tokona by the way Zipporah Eric ena wadhi o trendy tabala number 8 na wadhi usu wadhi usu bano andu maview beto view batu isi to make yata lakini anyway Zipporah Eric alo tutabia no Zipporah yes
Matelemia imometa aya umemavisa matelemia uile tote bona uyobo sisa unonye au memavisa matelemia uile tote bona uyobo sisa usenzie. Matelemia imamo matelemia ni ndeto ya mukamba nyene yeto nusu wakwa na itelemia ni kindu kila kithia wakiseuvitwe ta mundu na wea wacho no kuungamwe bandu tesa namu na asa kitumika kolunja ndu most of the time kwa andu ala maimame unda nyine mundu mwene yetu kithekani ndona kwithe indo ni the indo na iswell ngalika mundani ngaima na ngalunja ndu ku usu wakwa ambia enda baya mundani ukandungile ndu na nikana kwisethia katuka yuko kambemba kesia koka ukesethia nikona tabe mundu ngamite na mundu usu twasoba cia ni mundu ume na timwikia ngobia na moko naye na muvuto no kethia akakita uswingata okabola nikana wisethia ndu yuko kambemba pena mundu ngamite po itelemia utumia nuto no mitumia ingi akeli takuonania chu itelemia nuto na kueleza ta mundu wibo tita wibo lakini wibo unaelewa tevisa ibisa ukasai kweli une mundu lakini ni biseso letu lakini ile nesa itelemia itumika kwa sindu bingi tofauti nikana yelesye ni kindu kienda kuonania ulikuwa mundu uwi nake ba undu wili na icho kitumina na manthie the best word ndona ku modify na ndona kwete nikana wisethia ni ngwelesya mundu la itelemia undu wili ni mu describe kana ni mubatise kwe sitwa iso ya kikamba nona itelemia ni yeto noto na mundu usu na wethia yu itelemia no yani isiro yu ya kwikali ku kwita hata ku express ya utelemia mundu mbosu wethia no ethiwe mundu ume no ethia ya mundu ume no ndo akwithwa ni naye na kitumi kila inenda itwike itelemia na niki nenda ne thine kitumi nicho kindu cha mbenye nzetu ni mundu ume na ngasiani wanaume na ni manengete ndayasi onde kula mabika na inengete mundu ume yote mundu la wito mundu ume ni munengete ndaya na ndiyetikelo mubuthia mundu akwithwa mbe mundu ume ni mfano wa ulata ni ngwe ni ngentwale to munenga ndayasi yake lakini ve kiko mundu ume utona kwika ukethia nutona kumbelwe situ ethuku pe mwikalile utona kuka ukesethia wikalite niwe mwikalile utekweleka ukatuma wineme wesitwa pe masitwa masiopi umakamba asiometa wa mundula ndiye sene wewe kindu kitu ambulili niwe ambulili pandu bo kwita nina endoma kwita mbulili na keke nina kwitia mbulili ombengo umie waelewa pe mbulili na bana masitwa maingi munopi umakikamba fani na nina nundu ni mukama nina mabajongo masio munondo no kwita lakini nona isitwe leto no fit mundu lo to qualify yani ni mundume lakini sindi lo kwika ikata sindu itesia mundume nona itelemia ni yeto no mufa na wethia no aume na nasia aume ni mete akiniki mundume eyiwe ukaisasya yute na ithi akatewa tukongela wo wakusya na nase mundume ni the hand of the family na nyende enda kuina mundume ni nendie nundu akwithiwa katika gospel atikete kuina thitha ina categories tofauti pesi ya kupraise kula kutaya choruses pena kuworship na pena mbathisia kueta andu moka maboye pena mbathisia kuka kuwoni andu na pena mbathisia kuya mundu na wayo mobenduka nukwa na wayo motangiwa kathi mwakini izo ni mbathisia kuikata sia kuwoni mundu na sisa wathi ula wandona kuwikia kategori yakwa
na sila na sembele katika kabilo kathime na sisa nona andu kanisani mayichanganya mundu yasa kanisani no baba no kanisani lakini we ati ogesi ethia yo mukoni wake nanda tuyo baba tuwo sembe dizenda itabisekeli tuka kanisa mekile ya andu ala mekwikia makanisani haifai wethia mundu ni wa mutongwe wa kanisa lakini ndosyo enasyo mundu ni wa mutongwe wa kanisa lakini kwatuka no semba kwa andu awe nethi andu ani mebulanite na twi kanisani na nasoma maandiko ala mekwasia Amos kilungu cha Monza muso wa Monza membia na kabilo kayo bakakoka kathime ngosi tu masise kana kweli ngo yaku undu uwasani we bwana nenda kabilo kakatumekaninga iwe mwene nyana osa maandiko asuna meke katika Bible na maete na asya kabilo kathima na miamba lili no kana tunena nina mu nundu wa kabilo na kabilo kiasya ila bundu kwete kwa kamwako baute oni kabilo kaitukia na maweku oni okutula twinaguo wina maweku na ukuta ni kanisa ona ndo tuibulanite na twi kanisani nibono umise kabilo kathima na mathima nela na mathimia kabilo ka kayaye ko thima ona ino ke ithimite kabilo ka kaende ya kathimite ndatika kuthie lengi iswania ya kwanzwania what next nela nene investigation katika wini wako netha ndini andu mathisi yake kombe ngamia kikombe kikimba waku no kiubita na mea etela koko kwa ngai na mea wana wa motangiwa nukwa na mea mavia mavingilito na mavingilito esitwani ya Kristo Yesu mbathisi yakwa sionthe siitwe sisia Mungu ni sina na ndienda kuya satani ndiensa kuosa ndina vingilita nenda kuosa kila chonde satani witha osie nienda kumwea ningu chananga na ningu tunga kwako bala esitwani ya Kristo Yesu na ne yamwe Yesu tubetangie bia lirembe waitu na mavia mavingilitwa ni wone na thianiethe sasa kikombe ne ya mundi maini ya kikombe kino kiubita na akomana na calls mbingi sia ladies nzipi ninalungwa numba nzipi ni vingi we numba na mume wako na LS concern nina kana kangika kwa nisiye na ono mume ndebo ndakwetu wakwa ndekunga yolwa family yakwa ange makangu nenzima kambia ndumie kindu na ngutebe by the way andu makita usisa kimetho makona undo zipi uthete ena mbesa mbingi lakini tagwiti nonesi akwithia masito ma aini no masitwa lakini we say that wateme biko yitu haina kitu thina kindu nondo akwithwa kula tutono thi withuke ya mundu ni endo ni appreciate the pastor na nondo akwithwa we mwini ndo munenga target fulani na wa mama munenga target fulani I take advantage I uka unenge silingi maana 5 na kuina family with you ya chao isito ya Zipporah hidi kitu na kwithwa so hai lakini sina pesa so andu mangu ni asimu mambia mendo tethio na netho onangi ndimatembelea misine yo na endani no weso otumia mundu kindu nini mutumia arakati ni sia kutembea nina ndu tusianiwe na mu nina ndu angeni tembea friends so many friends ila ninalikile katika ukunikili wako nethia families are suffering nethia misi mingi ina kau kwa tuka musi ya kula sia kibeti kikula sia ninukite la numba mundu usu akwa atwikie nzuki ona nethia ona beangi matenda ona ibetisio ona zikina baenzo soko mayisunga nundu akwitha meona mundu muko ni muthuku nundu akwitha katika mind yake mamwikiye mundu muko ni kilalai lakini sio hivyo na ibetisia kwa ranita na ibetisia umea na ibetisia kila na ngakwata information kuma kuyandu kibathukanyo na nyemwene na asisia live ila tuikalile oyu ground nethia maundu mathuku pyo na nethia sindula simbingi aume ona kanisani wengi hawaendi na kanisa ne na sene thio na wate katika kanisa withi ukethia katika kanisa ne withia ando ingi ibetiniso cia kanisa ne siketa kweyangai si yangai mwana onde thesa museo wa kwanda sani si ona kanisa ne ndoka akuji katika ibada ona wathi withia kanisa wina ando anini pyo aume muenda kanisa aume mathienta kanisa na kanisa walela na kanisa walela wesindile ibetisi uthi kanisani ona mundu ume owathi kama mbawe wa kula wesele to kanisani o pastor ko iwo kuya pastor nukona kawe yambia na neka investigation yanite na nathia na ngo ciando ingi na nakulia kula ndo no kulio ku na kulia
na nakule nakwatanisa na wethi andu akamaingi mabinikie kibeti ni chatwa iwe na chocha cha nengwa masiata masiatha ndatu cha seiswa siana kana kibeti cha sia kana kambe nundu andu maingi mostly maibanga uzasi niki nundu akwitha mundu la we nake ona ndakula sa kibeti chaku that is asiana sianata wethi ao mwendi mwambia kwa maisha na siana sioka kwa wingi tiguo na sioka kwa wingi ona mwino otete mutu na kuinenga siana isu nela bano kiwethi asiana esengiba muse alika kwa mwana kusomethia siana ndeo si uya chao ona ndeo si uya kindu ndaisomethia na sibuna ni siakena no seta na kibeti chake na wethia ibeti ni siakwatwa ni kitau chango na kitau chango ila kina kwati ibeti sia mesechua nundu akutha nimeona muzee ula mundu la we nake si ule ulikuwa natarajia we kule ende kwa kweli mutumia wanu la wakwa netelete unu la mutumia wakwa ni natu ya ni nake mbona niona mundu mataende tundu mekwendea na ila nathia ni naasya nundu akwithi wa ibeti ni sio si wasini bisi aume mo nenu mwemetwe yitu aume ni nesio kumanyakana mwingombo muno na mwavite mwita seweke kwa ibeti siendu mwita seweke chicho kibali na mami na namanyakana kwina kauendete katika families mbingi na kiala nondo utanena kiala wotu nakuelezekera kitha ona byandu matako magitanda kimwe kibeti na mundu umukethia uweba no longe bai is information is only nayo on the na namanda nundu akwitha ula wina thina ni the head nundu akwitha the head akonya kibeti kicha kimwelekeo akamwa musingi ni wo wakwa tamutumia ukaunga mamwanani tamutumia kibeti kikisa kubuthia ndio tetea ladies ladies ni situ ma issues ladies ni twamuka ukethia usu witi na ndu neza kwa no that na ne tubindukie but nini situ na moods lakini ninamanie ngakwata muinu wa mutumia no ni manekana family situ isiavua uitegela kana lebe mwaki uende na ubibe family situ andu makwati simu wake na mabwikie ibula na hicho kitumugeta kuona the results likete kuma mundu no temangie kibeti chake tikindu kiamuka umundi ngatemangana ninethia hivi akande makivanga kwacha it can't happen with yani mwakitwa kwati sina twabwike bula na choka chalibuka isitoshe au meano mumokie mundu nuosa umundi wa mwako twana kibeti chako na wa mwako twa kibeti ndo osa atwa ya kulilikana kana kakumie kwa andu ala asiete umako ndumalikana ndumakunyasi kama nai mumamukata ndumajulia hali kama nai indi adhoniama kwa maende yata ni maya kindu ndo isi au kula makulo mamu mawiva mwede matoso nanya na kwata wathi na kuliati ndo nakubikia ndo hata au meako mabirikilika nina mandie mutula ndo no tona ndo no kusikuleza nyanine wathi unaiwa na nakula ndo nakwina ba ona nathi na isi athila nenda na ina wathi andu matembewa na mnano ni mandanzira ndo nothi na nona ni studio ngaina wathi ndo ni se wasya uto nothi basa pyo mbe wa microphone ngwete na ila nama new ni wone ndiye na ina adika studio na nditi studio ndina the studio chama kiendu kieni Eric wakwa ni wetha esi nditunga wathi most of the time tutunga nake kou onake anayarakati ni siava nelo newie ai au mema visa angulia ni ukula bezembe lova angulia ni ukula bezembe lova we mutia ni ulona imumu piwa Eric kumela wando yi ni was after umia wathiusu ulane mutia ni lone kitise idha hivi Eric wakwa ni was una mutia ni wampe na angulia ya nipo ba uyu na muya kana investigation la nikite nimbeanu na ndo kwitha neti weni tai na ndikemeta Yesu la wethi andu maita sindu ikaloni na kwa unit my right time ninena ndo wa mundu wevaye kibeti cha thinie kibeti kisileta mundu maito kibeti
kikukulya leo ni nguma musioi takingi na kwa na choni ndishuti matelemia makwa na kwa na kingi na wacha kulya indi na to wenu na kwa na kia ni telemia na kinesi nende kuikata nundu chakulya nikina na kia tena na yokula ni chao ni wese na kule kinambia hata ai mutumia bani wote thini ye bani nza makina weto kana kanini na kula kiambia kina kana chao ka 1 month mulo yo anambetie ba mumba na kumambete ba mumbona ndaeta leo nona kamutuka uko na ngwete bae niko mutumia osi undiye ba na aila kuko ko nendi ukona na kula kumbe mateleme maingivie matelemia nyene na mokole mweno Zipporah Eric ni kuminokelia twenda uminokelia. So tafadhali edhawe comments kana edhawe mokuli mundu kwitwa Zipporah Eric nondo wa masa twitwa nsongia mokuli omonde lakini kwa mitokini tukwitha tumo manza. So mokuli moke tafadhali katika comment sections ikienda ize kwithia Zipporah Eric niwe nitwamwita muthanyonge bano ikienda ize kwithia niwoka atusungia mokuli. So matelemia tafadhali machange nye chakwa ndina othona mundu ndo kuthali ni sibela ingi maise na mainie nini maumie tabe mundu ngosete no ndi mundu ngosete wathi wakwa nesio kumanakana byandu matethukisa wathi kila kinetwe na nama na kwa makwithukisa kilungu chambe kila nasite ndi kwacha wathi usu nundu nyene no kile nasya ayenyo kila wasa wawita no kenda tunenanye yila kwiva tambai nene na wasya umwe wasya wa aume kumakadhia wakwacha point kumakadhia nenda ni congratulate mundu ume yote ula ungamite family yake yes izo ina point yakwa yambe na nasyo kaingi bandi mina makulya indiko wamwe mekalile utamolilwe ni manjukumu mwimbitikilya ni nene namo arakati ni se unena nena nasema matelemia na nimona na kwenena amabatisia na meta au me matelemia kwa mundi twendo mutila mashabiki maito nienda mudi mwilo ele wathi wa mundu kwitwa Zipporah Eric wa katika YouTube wathi wita wa aume matelemia na twende no trend number 8 baya katika YouTube tafadhali duty comment ya kubau no make sure you subscribe kenda uweze kwithia ni twende ya kwaka wa mwe ibamwe. So Zipporah tuminokelia maukwati ba katika social media accounts Mengwata katika social media Zipporah Eric katika YouTube channel, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, kila pandu. Na ntiasya mundu yoyote ulolota ungamia amusi wake. Mundu yoyote uta stand out. Akarete ya family yake. Akasisiana hizi akwa nidhi kuenza mutau baye. Uzuni mwekita katika itelemia. Ethe nitusiani we mwana mwitu na mwiye ethe wani wesikibeti chene nunosi na ndwaithia no ngina ngwike katika category ya telemia na baite na pai apology my brother na mutabisu nenda nula tusiani we nina akenda nundu akwitha ni akani maithite muno makasya asiana na moketha na andu makweya hakuna tikatethe kweko mundi ono mundi arikwa kwani we moyo nditetha na andu mamwaniki ndewa moyo umundi andu ime utwana ukekala nakana ula kila kibeti chako no thia muomuthea ila moyo muomuthea na kabuli kikuni chukite kikuchoka ni wewe ama thikwe matiwe ndeye muthea wendo mbwa yuti telemia na nimi yake 10 wekaleta mundu mko wa mundu katika nyumba yake tietelemia woyo ukeloka thuza mela kuko ndeno yuka asitibani kwa na ndwiki ndo na yete na nukwita lewi wendo itelemia matelemia kote maingi matelemia mu change kabilo monde nyine na mimi mapenduke by the way na membea ni apologies bas no apology to irresponsible fathers na nimo iso tuma ndio like yeso meito anola matatelemela amizio mutwikie matelemia pyo na baite na ndina apology kwa irresponsible fathers akimona akui tuenda mundu omeki when weze mundu omeki ni kwazi hata wa ungamo ukesende ndani zipi tinye Eric astand out mundu ome onadhani nakosa katika public ndakangone
na ndakambume katika public tabika momba ambe ukava umbikanisi hata ambume kutuku 3 bedroom unaona lakini aunga megangari atate musi wake aunga megangari sana isome ona iweti isome disembaka si atwa university si asinda mundu goya mukuka bayenza no ngi usaidite baya na wende mwake kai mukuama bu nimunenga siana ile ndabo mabadha nikanamuka kwa tatabu. Ipole on behalf of Matelemia lakini nini si wasa no wendie and I'm sure ni ucheche I'm sure ni wasa nina bangito na mwe mombe wenye ndise nienda kuna ripoti mpaka nienda kwa president ningazi ninene na naume ninene na mo angu masioke musi nimiye masioke musi mundu akwithela uko nandu masioka musi wendo no sioka. I'm telling you the truth akanima savitenza nitumiwa mundi Matelemia on the mambia no kenia mundu kuna Zipporah Eric nitwegwa report ni yabika na on behalf of Matelemia nini nimekunga ikindu githuku pio ukewa ni kabulini Eric wakwa aindambe bia ndambe ona isi athile siendete kwiwa ndisi wewe mukamba tu ni mukamba nyi si athile siendete nikete kwiwa ona chathi changane ko kiendea nundu inyake ndatwa wa mbui ndathewa nikindu kiendela kinandu maketo gwiki akama maketo gwiki ya mwaki in the name of Zipporah Eric nwitania Matelemia maikuwa nene me congratulations ala mekite nesa but alange maikuwa nime umasesea yinye ndibembeleza na injili langu lecha mwana amwaitu oyu ni ya either change kana nyendi nyalandu ma pastors medha kwa mfano mundu kwenda utungia kanisani moke nikuthaime ugunenga ndembo ni ina kelanga yukondoma ama ni kulipua tunalipua shabik yes mundu twina mundu witwa Zipporah Eric katika studios cia EKAI TUNEENE na ase wende na apology ndina apology atwatu ndena apology meitwa Matelemia au memabisa tienda aume ki ungamata mundu ume ki utete family yako wese ethe ona ndu isa kukwata mundu ukouma akakuya mbona ona kote utiwo by the way mbona wale kile kibetinanza nikiudhi na ba utebe mundu unge ukwaza na kicha uma kwanza nisia kuona ndisoba kalangu kange kwazia ibetilanze oyu ekwata kwa ndo alama tesusu bia makosa makasubia nyendekie na abandu kabe why waki so mashabik maitu tena mundu kwitwa Zipporah Eric na Zipporah Eric aviubete kwanza asa no apology to any irresponsible fathers no apology atenda mabenduke mwaleo binduka tumwitete bano next week the same time the same place ikenda wese kwithia iwatu tabia kana au ima sioki ya line ne kana meina sioka line ne so mashabik maito no mtu watiba katika social media accounts ito Twitter wa EKAI TUNEENE katika YouTube channel katika Facebook katika Instagram katika TikTok katika Twitter vaya muituithia about Twitter wa EKAI TUNEENE tafadhali mo subscribe na mo to follow alafu mo mabo musio kenge mwate mundu kuitwa Zipporah Eric katika social media accounts on YouTube, Instagram, TikTok, Twitter kila bandu etawa Zipporah Eric no lota thewa nituko lilewe ya wabulisa metwa kama abulisa ni mwasunu ndo akwitha withuke kala mundu miaka mingi no ketho nanda kuunga ona ndama nakulo umeta kana kwina usitibuliza yani akamangoba akamangoba to the way and mathewe thiko uwe muko agwazo mwana mondeni kwathuka so shabik maito mundu tena mundu weta Zipporah Eric na nundu amasa twitonya usungia mukulio menyu lakini nitwitha tuimanza mundu kuitwa Zipporah Eric ikenda wise kwithia ni wasungia mukulio so tafadhali etha mwina mukulio kwa mundu wita Zipporah Eric vaya katika comment section kana katika simu ya itu ya 0729521275 mwithe mukulio mukulio bau ikenda wise kwithia ni twamanza na ni wasungia mukulio maito mbaito tumwendete pio ona Zipporah mwana thati tu amwendete no support us my too I love them ma keep subscribing to my YouTube channel ngaino mwendete na ni muboya tupikiete muno ndo support yo by the way ukweli
nundu wenu na itumwendete. So may the Lord bless you so much. Amen. Tuendelee na kutaba nyobo wangai. Amen. Na ndwino ndo wa mundu. Ndino ndo mundu by the way. Shabik sito tumwendete muno na adime kaipyo. Ngai mwathima na ngai munenga kila kintu mukwenda. The desires of your heart. Amen. May God bless you. Amen. Until we meet next time, God bless you. Bye bye.